Upao sam u reku, pukla nam je guma, opet prelazak preko reke, zatvoren put, brza vožnja. Ovako je to izgledalo. Iz Pranjana smo krenuli na vožnju po okolnim brdima. Ubrzo dolazimo na prvu prepreku. Put prolazi kroz privatan posjed. Toma otvara kapiju i prolazimo. Malo nakon toga dolazimo do ozbiljnije prepreke, reka Kamenica. Sale i Toma prenose bicikl, a ja, misleći da je plitko i ravno, odlučujem da vozim kroz reku. Ispostavilo se da je to bila mnogo glupa odluka, desna noga mi je potpuno mokra, a naravno nemam rezervne patike i čarape. Uskoro dolazimo do slične prepreke, ovog puta se ja izuvam, barem druga noga da ostane suva. Penjamo se istočnom stranom na Maljen. Teren je težak za vožnju, ima dosta blata. Po magli dolazimo do vrha Kamalj, gde se nalazi spomenik posvećen borcima iz Prvog svjetskog rata. Smenjuju se četinari i livade, uživamo u spuštanju ka Tometinom polju. Pozdravljamo svakog koga sretnemo, pa tako i ovu lepu ekipu. Dolazimo do asfaltnog dela i ovde postižemo najveću brzinu u toku današnjeg dana, 62 km na čas. Lep asfalt, priroda savršena. Imamo peh, Saletu je pukla guma. Neko radi, a neko treba i da prezalogaji. Prljavi, ali srećni, dolazimo do naše polazne tačke. To je to, vidimo se neki drugi put.